nta zina ritari impungenge mu nzego z'umutekano n'ubutegetsi Kigali nka Faustin Kayumba Nyamwasa. Uyu mugabo wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF n'umuyobozi w'iperereza rya gisirikare DMI, ubu ari mu mugambi ukomeye wo gukora ubutegetsi bwa FPR inkotanyi binyuze mu ntambara zo mu mashyamba, ubufatanye n'imitwe y'inyeshyamba n'amaboko y'ibihugu by'abaturanyi. Muri iyi nkuru rero ndagira ngo mugaragarize ishusho irambuye y'imigambi ya Kayumba Nyamwasa ndetse n'uburyo ki iyi migambi iteye impungenge ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu by'ukuri nta wundi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda wigeze ubaho uteye impungenge nka Kayumba Nyamwasa, kuko abenshi bo bakunze kugenda bitabaza imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye mu kuvuga imigambi yabo, ariko nta numwe wigeze utinyuka ukuyishyira mu bikorwa, yewe nta numwe wigeze ubona ubufasha nk'ubwo Kayumba Nyamwasa ari kubona. Muri make, Kayumba Nyamwasa ashyigikiwe na benshi kandi imigambi ye ashaka kuyishyira mu bikorwa uko byagenda kose. Ikindi nakwibutsa nuko Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri atari ubwa mbere yaba ashyize mu bikorwa ibyo gukura ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu myaka yashize hari ibitero bitandukanye inyeshyamba ze zagiye zigaba ku butaka bw'u Rwanda bigahungabanya ituze ry'igihugu. Ikindi kandi hari n'ibitero bya za grenade yagiye agaba ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Rero Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri icyo wamenya nuko atandukanye n'abandi bose mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikaze rero cyane hano kuri uRwanda News, munyemerere rwose iyi nkuru tuyinjiremo mu buryo burambuye, ubashe gusobanukirwa byinshi utigeze usobanukirwa kuri dosiye ya Kayumba Nyamwasa ndetse n'uburyo ki u Rwanda narwo mu by'ukuri rwiteguye ugukuraho iyi migambi ikomeje kurutera impungenge. Kugira ngo rero uze gusobanukirwa ibikubiye muri iyi nkuru ndetse uze gusobanukirwa n'impamvu nyamukuru u Rwanda ruteye impungenge n'ibikorwa bya Kayumba Nyamwasa, reka byose tubihere imuzi n'imuzingo, duhereye ku kintu cy'ingenzi cyane aricyo n'ubundi kiri butuyobore ku nzira uyu Kayumba Nyamwasa arimo. Kayumba Nyamwasa mu busanzwe yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1962, ni ukuvuga ngo afite imyaka 64 y'amavuko. Yaje rero gukurira mu nkambi z'impunzi muri Uganda, aho yigiye amashuri kugeza arangije kaminuza ya Makerere mu mategeko. Yinjiye rero mu gisirikare cya Uganda NRA mu 1986. Nyuma yaho mu mpera z'imyaka za 80 aba umwe mu bashinze umuryango wa RPF inkotanyi waje kubohora u Rwanda mu 1994. Mu ntangiriro z'urugamba rwo kubohora u Rwanda, Kayumba Nyamwasa yari umwizerwa ku rwego rwo hejuru, cyane ko yari umuntu ujijutse, wize kandi mu by'ukuri usobanutse. Niyo mpamvu rero yagize amahirwe yo kugirirwa icyizere, agirwa umwe mu bayobozi b'ingenzi mu rugamba rwo kubohora igihugu ubwo rwatangiraga. Yari umwe mu bakomeye n'ubundi mu ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe. Nyuma y'urugamba rero yahawe imyanya ikomeye cyane mu nzego z'igihugu. Yabaye umuyobozi w'iperereza rya gisirikare DMI. Rero ni inshingano yabayemo igihe kitari gito. Yaje rero no kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva muri 1998 kugeza mu mwaka wa 2002 kugeza 2003, hafi aho ngaho. Yaje rero no kuba umuyobozi mukuru w'inzego z'umutekano n'iperereza NISS 2003 kugeza 2002 kugeza ahubwo 2003 mu mpera zaho. Yaje rero nanone kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde kuva 2004 kugeza 2010. Nizo nshingano yamazemo imyaka myinshi igera n'ubundi kuri 6. Muri Gashyantare rero 2010, Kayumba Nyamwasa nibwo yaturutse u Rwanda ahungira muri Afurika y'Epfo binyuze muri Uganda. Leta y'u Rwanda rero yamushinjaga icyo gihe ruswa, ubugambanyi, gushaka kwikubira ububasha mu gisirikare no kuba inyuma y'ibitero bya za grenade Kigali, iby'urukiko n'ubundi rwamuhamije rumukatira imyaka 24 adahari. Icyo kijyanye n'ubundi no kuba yaragabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda akoresheje amagrenade. Ibyo ngibyo n'ubundi yabishinjwe yarahunze mu mwaka wa 2013-2014 hafi aho ngaho.
we rero mu by'ukuri ibi ngibi yarabihakanye cyane yivuye inyuma avuga ko rwose ngo yatotezwaga kubera kutavuga rumwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu myanzuro itandukanye yagendaga afata, cyane cyane ku bigendanye ngo n'intambara yari ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, aho mu by'ukuri ngo atumvaga intego y'iyo ntambara. Rero mu Kuboza 2010 nibwo afatanyije na Patrick Karegeya, Dr. Theogene Rudasingwa na Gerard Gahima bashinze umutwe wa Rwanda National Congress RNC. RNC rero niyategereje igihe kirekire kuko n'ubundi yaje kuzamo amacakubiri akomeye ashingiye ku miyoborere n'imari. Dr. Rudasingwa na Gahima bayivuyemo isigara mu maboko ya Kayumba n'umuryango we na mwene wabo Frank Ntwari. Ubusanzwe rero abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bo rwose bakorera politike yabo ku mbuga nkoranyambaga, YouTube, X, ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, mu by'ukuri bavuga imigambi yabo mu magambo gusa. Kayumba Nyamwasa rero mu by'ukuri we afite umwihariko utera impungenge ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero iri ni ryo tandukaniro riri hagati ya Kayumba Nyamwasa n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu by'ukuri Kayumba Nyamwasa azi neza amayeri n'uburyo inzego z'u Rwanda zikora kuko n'ubundi ari we waziyoboraga. Aho gukoresha amagambo gusa, yisunze gushinga imitwe y'inyeshyamba ndetse no gukomeza gukora n'indi mitwe y'inyeshyamba itandukanye no gupanga ibitero by'ubwiyahuzi n'ubundi ku mipaka y'u Rwanda kugira ngo yinjire mu Rwanda. Kandi ibyo ngibyo yanabigerageje bwa mbere amaze imyaka mike ari i Pretoria. Ibingibi rero nibyo mu by'ukuri byahise bituma u Rwanda rumufata mu buryo butandukanye nk'uko rusanzwe rufata abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aho n'ubundi umuntu ava mu gihugu akavuga ati ngiye simvuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, akavuga amagambo marabitse ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko u Rwanda nirumuhe umwanya. Rero Kayumba Nyamwasa niyo mpamvu yihariye, we yahawe umwanya ndetse ashyirwa mu gatebo kihariye. Rero ikintu cyatangaje benshi kubyo uyu mugabo yakoze n'uburyo ki yihuje nabo yahoze arwanya babarizwa muri FDLR. FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Rero ubu ngubu Kayumba Nyamwasa akorana bya hafi na FDLR ndetse na FLN. FDLR mu by'ukuri yahaye ikaze Kayumba Nyamwasa. Iyi FDLR yavugaga ko ababarizwa muri FPR inkotanyi bishe ngo imiryango yabo, kandi abo ngabo babarizwaga muri FPR inkotanyi cyangwa se abayobozi bayo n'uyu Kayumba Nyamwasa yararimo. Rero mu by'ukuri benshi baravuga bati biratangaje kubona FDLR yarahaye ikaze Kayumba Nyamwasa kandi yari ifite ibyo imushinja bitandukanye, kandi nayo ubwayo ivuga ko ngo itakorana ngo no mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ngibi rero nibyo byerekana ko FDLR nayo ubwayo izi agaciro Kayumba Nyamwasa abafitiye ko rwose ashobora kuzabafasha kugera ku migambi yabo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Rero ntabwo ibya Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri bigarukiraho, kuko yanifatanyije n'umuhungu w'uwahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana, aho bashyizeho ahanini urubuga rwa East Africa rwo gushaka no gukusanya amafaranga, gushishikariza urubyiruko kwinjira mu nyeshyamba no guha isura nshya inyeshyamba za P5 na FDLR. Bafite umugambi wo guhindura P5 na FDLR bakayishyira mu mutwe umwe bise ngo ni FSR. Uyu mutwe twagiye tuwugarukaho inshuro nyinshi tubagaragariza ko ari wo FDLR ishaka kwihishamo, nyuma yo kugaragaza ko n'ubundi uyu mutwe ngo washyize intwaro hasi ku bushake ngo gasubira mu buzima busanzwe. Barashaka gukora n'ibyo FDLR yakoze mu myaka yashize, aho n'ubundi yavuye muri arire igahita yinjira muri FDLR. Muri make ni ukwihinduranya. Rero niwo mugambi Kayumba Nyamwasa ndetse na Jean Habyarimana bafite, muri make bahuje amaboko.
Uyu Kayumba Nyamwasa yabarizwaga mu ngabo za RPF zishinjwa n'umuryango wa Juvenal Habyarimana ukuba barishe n'ubundi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana bahanuye indege ye. Umuryango wa Juvenal Habyarimana ubwe nawo wemeye kwakira uyu Kayumba Nyamwasa wabarizwaga mu ngabo ngo zagize uruhare mu kubambura ibyo bari batunze, zagize uruhare mu kubahekura, zagize uruhare mu kubagira impunzi. Rero Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri uyu muryango wa Juvenal Habyarimana nawo uzi agaciro mu by'ukuri abafitiye, bamufata rwose nka zahabu kuri bo kuko ngo afite ubunaribonye kandi ngo azi amakuru y'ingenzi n'ibindi byinshi ku butegetsi arwanya, kandi uwo muryango wa Juvenal Habyarimana nawo wifuza kurwanya no gukuraho. Rero amakuru atandukanye ndetse na za raporo z'impuguke za ONU mu by'ukuri zerekana nanone uburyo ibihugu by'abaturanyi n'ibyo mu mahanga iyo za kure bifasha uyu Kayumba Nyamwasa. Ibi n'ubundi nibyo birushaho kugaragaza uburyo ki Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri afite buri kimwe mu bigendanye no gushyira mu bikorwa imigambi ye afitiye ubuyobozi bw'u Rwanda. Reka wenda nkugaragarize ishusho y'ibihugu byose bifasha Kayumba Nyamwasa. Igihugu cya mbere n'ubundi nk'uko wakomeje kugenda ubyumva ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa n'ubundi iha inyeshyamba za Kayumba Nyamwasa ibirindiro iyo ngiyo mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa yabahaye agace bagomba kuyobora. Kinshasa ibaha intwaro, ibaha impuzankano ndetse ibashyira no mu matsinda, ibaha n'uburyo bwo gukorana na FDLR n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Gusa ariko ibingibi bifite igiciro. Kinshasa yemera gufasha inyeshyamba za Kayumba Nyamwasa mu kuziha aho gutura, muri make mu kuziha adresse, mu kuziha intwaro, ibiribwa no kuziha amafaranga, ariko nanone nawe bakamufasha ibikorwa byo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Nicyo giciro n'ubundi Kisekedi yatse Kayumba Nyamwasa mbere yuko nawe amufasha kugera ku ntego ze afite, mu kugera ku ntego ze afitiye ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga igihugu cy'u Burundi, ubutegetsi bwa Gitega. Inzego z'umutekano za Gitega zihana none nazo umwanya w'ibirindiro inyeshyamba za FRN na P5 iyo mu mashyamba ya za Kibira, ngo n'ubundi bazayifashishe mu bikorwa byo kurwanya u Rwanda. Ibi ngibi muzi ukuri byagiye bigaragara cyane kuko ahangaha i Bujumbura nanone hagiye habera ibikorwa by'inama zagiye zihuza inyeshyamba cyangwa se ubuyobozi bw'inyeshyamba za FDLR na P5 ndetse n'abandi twavuga ko ari intumwa za Kayumba Nyamwasa, mu biganiro n'ubundi byo kurebera hamwe uburyo hatangira kubaho imikoranire hagati y'aba bombi. Igihugu cya gatatu rero na Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yo ni ingenzi cyane mu bigendanye n'imigambi ya Kayumba Nyamwasa. Afurika y'Epfo n'ubundi imuha ubuhungiro n'uburinzi i Pretoria kuva mu mwaka wa 2010. Ahangaha i Pretoria Kayumba Nyamwasa afite aho atuye, afite inzu nziza aho abana n'umuryango we mu by'ukuri babayeho neza, adafite South Africa. Mu by'ukuri ubuzima bwe bwaba buri mu kaga nta nubwo yaba akiri kumwe n'umuryango we. Mu by'ukuri biragoye kugenzura impamvu Afurika y'Epfo yemeye kuryama inyuma ya Kayumba Nyamwasa mu gihe iyi Afurika y'Epfo mu by'ukuri nta makimbirane azwi ifitanye n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Afurika y'Epfo nta makimbirane mu by'ukuri azwi yaba ifitanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda yatumye afasha Kayumba Nyamwasa amuryamaho, kandi Kayumba Nyamwasa ntabwo ari umuntu w'igitangaza cyane ufitiye akamaro ubutegetsi bwa Pretoria. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri ibigendanye n'umubano wa Afurika y'Epfo na Kayumba Nyamwasa bikiri urujijo. Rero mu by'ukuri bamwemerera kuhakorera nanone inama zitandukanye zo gukusanya inkunga n'ibindi byinshi bitandukanye mu bigendanye n'ubukangurambaga bwa RNC. Ikindi gihugu rero mu by'ukuri kivugwa muri ibi bikorwa ni Ububiligi. Ububiligi rero bufatwa nk'izingiro rya politike no gushaka abafatanyabikorwa bo mu Burayi.
nka Jambo SBR na Fidiyu Inkingi. Ahangaha mu Bubiligi niho habera inama mpuzamahanga zo gukusanya abaterankunga bifuza gutera inkunga ibikorwa bya Kayumba Nyamwasa. Rero Ububiligi nabwo mu by'ukuri biragoye kugenzura impamvu nyamukuru bushaka kwihisha inyuma ya Kayumba Nyamwasa, ariko ibigendanye n'umubano w'Ububiligi na Kayumba Nyamwasa ubayeho ejo bundi igihe yatangira gukorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana, nibwo Kayumba Nyamwasa yatangiye kwegerana n'Ububiligi. Ibingibi n'ubundi bisobanuye ko Ububiligi bwagiye inyuma ya Kayumba Nyamwasa bitewe no kuba umubano Ububiligi bwari bufitanye n'u Rwanda warazahaye ibintu bikarushaho kuba bibi cyane. Rero mu by'ukuri leta y'u Rwanda n'ingabo za RDF nazo zikomeje kuba maso cyane nyuma y'ibi bikorwa bya Kayumba Nyamwasa. RDF yongereye abasirikare binoranwa ku mipaka ya Kongo n'u Burundi, kuko ahangaha nk'uko wabyumvise niho Kayumba ashaka kwifashisha mu bikorwa n'ubundi bigamije guhungabanya ituze n'umutekano by'u Rwanda. Rero ibingibi mu by'ukuri bifasha gukomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi, ndetse ibi bikorwa bya Kayumba Nyamwasa biha impamvu u Rwanda zo kugaragaza, biha u Rwanda impamvu rushingiraho rugaragaza ko rwose rukwiye gukomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi, kuko abo ruvuga ko bari kumwe mu biganiro n'u Rwanda mu by'ukuri bo bafite gahunda y'imigambi igamije gukorana, bafite imigambi yo gukomeza gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu migambi rwose yo kururwanya. Kinshasa iravuga iti twebwe turi mu biganiro, twebwe dukomeje kubahiriza ibyo dusabwa n'amasezerano ya Washington, nyamara kandi bari mu mugambi wo gufasha buri umwe wese wifuza guhungabanya ituze n'umutekano by'u Rwanda. Rero Perezida Paul Kagame mu by'ukuri yavuze ko Kayumba n'abo bakorana ari abagambanyi kandi bakwiye gukurikiranwa n'ubutabera. Ashimangira ko umutekano w'u Rwanda mu by'ukuri utazigera uhungabanywa n'ibyo bikorwa byabo, ko u Rwanda rwiteguye kubarwanya mu bikorwa ibyo ari byo byose bari gutegura, kandi ko batazamenya mu by'ukuri ikibakubise. General James Kabarebe ndetse na General Fred Bingira nabo ni kenshi bagiye bavuga kuri Kayumba Nyamwasa. Mu by'ukuri aba basirikare General James Kabarebe na General Fred Bingira bahoze ari inshuti z'akadasohoka za Kayumba Nyamwasa, baramuze neza, bahoze bari kumwe mu rugamba. Rero mu by'ukuri bagaragaza ko Kayumba Nyamwasa ari umugambanyi ukomeye cyane, umuntu wisunze FDL n'umuryango wa Habyarimana yahoze arwanya azi amabi yabo. Mu by'ukuri bagaragaza ko Kayumba Nyamwasa ari ikigwari, ndetse ibi byose binagaragarira mu migambi akomeje gutegura igamije n'ubundi guhungabanya ituze ry'u Rwanda. Nubwo rero Kayumba Nyamwasa n'ubundi n'ihuriro rya P5 bagambiriye gukoresha ubutaka bwa Kongo n'u Burundi nk'ikiraro cyo gutera u Rwanda, ibintu kuri ubu ngubu ni birimo kubahira ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, kuko barasabwa kubanza guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 kugira ngo babone amayira abageza n'ubundi ugutangira ibikorwa byabo byo guhungabanya ituze ry'u Rwanda. Inyeshyamba za P5 na FDLR ziri mu ihuriro rimwe n'ingabo za FARDC n'imitwe ya Wazalendo mu kurwanya umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kugira ngo babone inzira, ariko M23 kuva n'ubundi yafata ibice byose iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ryari gukoresha mu bikorwa byo guhungabanya ituze ry'u Rwanda. Ibice byose kuri ubu ngubu bibarizwa mu maboko y'abarwanya b'umutwe wa AFC M23, yaba ibyegereye Uganda ndetse n'ibyegereye u Rwanda, za Bukavu, za Goma n'ahandi henshi hatandukanye higaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Rero AFC M23 mu by'ukuri niyo mpamvu u Rwanda rwagaragaje ko ifatiye runini u Rwanda, ari niyo mpamvu u Rwanda rutifuza ko M23 yarekura aho yafashe, kuko n'ubundi ibyo bisobanuye ikintu kinini cyane ku mutekano w'u Rwanda. Rero nanone aho kuva mu mashyamba ngo begere ku mupaka w'u Rwanda, ubu ngubu barwanira ku butaka bwa Kongo, bazerera mu misozi za Minembwe n'iyo ngiyo mu misozi miremire. Ibi bituma n'ubundi batakaza abarwanyi n'ibikoresho mu ntambara z'imbere muri Kongo, aho kwerekeza ku mugambi wabo w'umwimerere. Muri make ibingibi bishobora kuzabatinza bakazagera ku butaka bw'u Rwanda rwose baratakaje imbaraga, ku buryo
batazigera babasha rwose guhangana n'ingabo z'u Rwanda n'umunsi umwe gusa. Rero mu by'ukuri ibi byose Kayumba Nyamwasa ari gutegura nk'uko ubyumva biri gukomwa mu nkokora n'intambara n'ubundi bishoyemo yo kubanza kurwanya abarwanya b'umutwe wa M23 kugira ngo babone amayira azabageza n'ubundi azabageza ukuba bafite ibice byegereye u Rwanda, ari nabyo rero n'ubundi bifuza gukoresha. Rero aho guhangana n'ingabo z'u Rwanda mu ntambara yeruye y'intwaro, Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri n'abayoboke biwe nanone bimuriye urugamba mu ikoranabuhanga no ku mbuga nkoranyambaga. Babonye ko n'ubundi urugamba rwo guhangana n'u Rwanda imbona nkubone mu buryo bw'intambara yeruye mu by'ukuri bushobora gutinda bitewe no kuba batari babona ubutaka mu buryo bwuzuye bakwifashisha muri ibyo bikorwa. Rero bashatse n'ubundi andi mayeri bakomeza gukoresha, cyane ko ibingibi byo bari baratangiye no kubikoresha na mbere yuko atangira ugushyira mu bikorwa iyo migambi. Rero icyambere ari gukoresha ndetse akomeje gukoresha n'imbuga nkoranyambaga ze ndetse n'ibitangazamakuru bye birimo radio Itahuka. N'ubundi ibingibi abikoresha mu gukwirakwiza ibinyoma, kubiba amacakubiri mu baturage n'abasirikare no gutangaza amakuru agamije guca intege leta ya Kigali ndetse no gushaka abayoboke. Hari n'urundi rubuga rero afatanyije n'umuryango wa Juvenal Habyarimana ari rwo XT Africa. Urubuga rwashinzwe na Jarike Habyarimana n'inzego za Kongo. Urubuga n'ubundi rugamije gushaka inkunga no kwisungana n'ibindi binyamakuru byo mu Burayi mu bigendanye n'ubundi na propaganda zabo. Ikindi rero no gushaka urubyiruko muri diaspora. Bakuru ubukangurambaga mu banyarwanda bari mu buhunzi, bari za Afurika y'Epfo, Ububiligi, Amerika. Si ukuvuga ngo n'abanyarwanda gusa bari mu buhunzi, ahubwo n'abandi banyarwanda bahatuye bahaje mu buryo butandukanye, wenda nk'akazi, amashuri n'ibindi bitandukanye. Batangiye mu by'ukuri gushaka uburyo bwo kubashuka ngo batange amafaranga no gushishikariza urubyiruko rwabo kujya n'ubundi muri izo nyeshyamba. Leta y'u Rwanda rero nayo rwose mu by'ukuri ikoresha inzego zayo z'ubutasi n'abayobozi b'inararibonye muri ibikorwa bya Kayumba Nyamwasa mu bigendanye n'ubundi no kuburira urubyiruko rutuye mu mahanga ko Kayumba Nyamwasa ari umwanzi bakwiye kugendera kure cyane, kandi ko badakwiye kwitabira ibikorwa bye kuko n'ubundi bigamije uguhungabanya ituze ry'u Rwanda, igihugu cyabo n'ubundi bakomokamo ko amahoro ari yose. Rero ko hari abifuza n'ubundi kuyahungabanya. Rero mu by'ukuri ibikorwa n'imigambi ya Kayumba Nyamwasa ku mutekano w'u Rwanda n'akarere mu by'ukuri bishobora kugana aharindimuka bitewe n'uburyo ki abasesenguzi magingo yangaya babigaragaza. Mu by'ukuri ingabo za RDF zo zakomeje kuba maso 100% ku mipaka ya Kongo n'u Burundi, naho inyeshyamba za P5 FLN na FDLR zo zagumye n'ubundi gucibwa intege mu ntambara bakomeje guhanganamo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nta gice na kimwe n'ubundi bari babasha kwambura aba barwanya kuva iyi ntambara bayitangira. Ibingibi rero bizatuma n'ubundi uyu mugambi uba impfabusa burundu, Kayumba asigare ku mbuga nkoranyambaga gusa avuga. Rero niba Kinshasa na Gitega bakomeje n'ubundi kumuha ubufasha, Kayumba mu by'ukuri nabashe kuzuza ibyo asabwa, n'ubundi Kinshasa na Gitega bazamukuraho amaboko kuko nibakomeza gushora mu muntu utari gutanga umusaruro ufatika cyangwa se utari kugera ku ntego zo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Nyamara kandi bari bamwitezeho ubuhanga bwe kuko ngo ni umuntu warwanya urugamba wahiritse ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. We avuga ko rwose ngo yabigizemo uruhare mu buryo bukomeye cyane. Rero mu by'ukuri bari bamwizeye. Rero ihinduka ry'umwuka wa politike muri Afurika y'Epfo cyangwa se ubwiyunge muri diplomasi y'akarere k'ibiyaga bigari nanone rishobora gukura Kayumba mu bwihisho, kuko Pretoria ntabwo izakomeza n'ubundi kutavuga rumwe neza n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Igihe kizagira ubutegetsi buhinduke kandi sekera cyane. Na myaka 5 mu by'ukuri iri imbere Kayumba Nyamwasa afite akibashije gukomeza kubona ubuhungiro i Pretoria, kuko Pretoria nubwo icumbikiye Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri ugiye gusesengura usanga nta nyungu ifatika Pretoria ifite mu gukomeza guha ubufasha bwose Kayumba Nyamwasa. Rero Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri ibi byose ari gukora bisa nkaho
nanone biri aharindimuka nubwo nanone biteye mu ngenge ubuyobozi bw'u Rwanda, ariko nanone urebeye mu mboni mu by'ukuri urebeye mu yindi shusho usanga mu by'ukuri ibi bikorwa bya Kayumba Nyamwasa ari ibikorwa nanone bishobora kutazamara igihe kirekire cyane. Ariko nanone ibyo ngibyo ntabwo bituma u Rwanda rwirara ruti Kayumba Nyamwasa n'ubundi ntabwo azigera abasha kugera ku ntego ziwe, ahubwo rwo rukomeza n'ubundi gukora igishoboka cyose kugira ngo nihazagire n'ibisigazwa by'ibikorwa bye bizagwa ku butaka bw'u Rwanda, ko byose rwose bizaburira n'ubundi iyo mu mahanga kandi ntibigire ingaruka n'imwe n'ubundi ku baturage b'u Rwanda. Rero u Rwanda rwo rurakomeza gukora igishoboka cyose mu bigendanye no kuba Kayumba Nyamwasa yazazanwa n'ubundi ku butaka bw'u Rwanda ari muzima. Mbere ari muzima mu by'ukuri u Rwanda rwo icyo wabona nuko rutifuza ko Kayumba Nyamwasa yazapfira imahanga, ahubwo rwifuza ko yazazanwa mu Rwanda agahanwa n'ubutabera mu buryo rwose bufatika, cyane ko rwose kuri ubu ngubu Pretoria imukingiye ikibaba atari ibintu bizamara igihe kirekire cyane. Ikindi kandi nanone ibihugu byombi Kongo ndetse n'u Rwanda nabyo mu by'ukuri nubwo biri mu makimbirane, ariko nanone amahoro ibihugu byombi nibyo byifuza. Rero igihe Kisekedi azahinduka akemera n'ubundi kunga ubumwe n'u Rwanda, ibya Kayumba Nyamwasa bizaba bigeze ku musozo. Ndabashimiye cyane.